Muyumbe wa Kitui West Edith Vethi Nyenze ni wale anabanene na itambia ya serikali ya Kenya Kwanza kwenda kuongela koti wa sindu imwesi ya kutumia tamokate ayenda President William Ruto pamoja serikali yake maike kwenda kuvinyia enende kuisela kuongela koti kila ivinda ainena nandiki mama uvo itina wa kuvingwa na kunengane nyumba nzao ya kimanza cha Mbeya wa shilingi milioni 3 ya kumbania amanyiwa skuluni wa A2 wa Katutu. Nyenze ni wawetakana serikali ndesa kwaliola ukwati wande kwesela kuongela makoti aiweta isuni nzia ya serikali ya kuvinyia enende na nibatonya kama kaya mwani kuiva koti usukumana na ngalama yeyolo ya mekalile. Onesimus Chalo nilivota witukuma Kitui. Nachukua fursa hii Muyumbe wa Kitui chodhiloni wa suwa mama Edith Nyenze ni wanengane na kuvingwa nyumba ya kumbane amanywa skulu ni wa A2 wa Katutu. Ula Kitui chodhiloni wa suwa kuungami wa skulu su nokana ya mbese kutomeka. Nyenze nena nandiki mama voti na wajadhikini wenda serikali kusulotongo wa Musumbi William Ruto yekana na isili ya kwenda kuongela koti wa sindu imota mikate. Wala Nyenze wa kuetakana mbango suwa nete kuikiambia Kenya dhinani munene wapia na kiukwati. Mama Edith Nyenze enda serikali yekana netambia isu iwetakana kuongela kwa koti wa kilevinda uituma Mbeya Kenya ya makio kwati ende ni kuongela mukua kwe NMB na ala uenda makaya mwande kuiva koti isu na kutuma vyasala imo ivingwa na kuomesia NMB aingi. Finance bill ino yukite na waya asia isamuila siya kawaida tamikate isamu sila mwenenze utumia tamitu nisiongelwe koti yuto yumukate wongelwa koti na iwe mwenenzo yisa akela muthenai na isamu siako ino siya kawaida siongelwa koti kutita kumina mwenenzi na ngutavya serikali yaitu atili kuongela koti tikwe kuimprove kana kusolve economy yitu kuongela koti kwimini ona mawia ni mathuka andu ne we woni wathuka na we wathuka ula koti uketha na baiba ndumuthi kumia nundu wa kuongela koti ukwati no theiye no kwati wa thela biashara ni siatheya siavingwa koti tumia ba kana koti mumia ba kune kulia serikali nikenda isise kindu kiu kwezela kwa budget committee kwezela kwa Musumbi na CS wa treasury kindu kiu ni nali antwale ana nacho na enenzi Kitui West mazi mama kwenda mikata ikuongelwa. Nyumba Nyenze wapikiana kuvingwa inaikwe novisi wake ungua kinando cha NGCDF kwa kimalcha shilingi doa milioni 3 wala Nyenze wawetakana nyumba ini uniko munene kuyamanywa maskulu u na ala meethita matena bandu momba nea ila me skulu. Tulikuwa tunafanya commissioning ya multipurpose hall ilianza 2019 na it's worthy pesa yote ni 6.4 million. It will be used as a dining hall, as a place kwa wasichana kuwa na meetings na hiyo yote. Kwa hivyo nimefurahia sana kwa sababu wasichana sasa wako na multipurpose hall na sio wasichana peke yake, ni the whole of this community, ni the whole of this constituency. Kukiwa na kitu tukitaka watu wengi wa kusanye mahali, hii nyumba itatusaidia sana. Nyenze na wetakana no kuungamana adi mu junior secondary na lama twaisemo komo kuma na kolea kuandikwa ungwa mawetekelo motho kumwa mubaka kuthumu ya wia. Wala Nyenze wa wetakana TSC nele kwethu kisekio cha alimu asu na kunenge mwamulo wako tindaya strike no ndwa kwithia ndikiwe na mewani methi ndani kana methia makubundize bandu ba mwaka umwe mazioke kuandikwa ni serikali na kubikona yumena za kuandikwa na koti ni na rule na yasia payundu mundu withia indani bandu ba miaka ibitukite mwaka bitukite umwe kuni kulia serikali nikenda yaandike alimu maito nundu alimu ano maendete primary methiro kanitwe na inundu me wakaindo kanini makwika kundu kwasa na kila kingi metwa wa primary school mundu asomie isomo masomo ele akuthi ewe ke masomo asomire masomo te 18 na undusu wetonyeka na nikule serikali ACBC ino imizikunikele nginesa na nikenda wiseithia kila kindu ni Ministry of Education niyeka kila chailite. Nyenze iweta kana mze kila siende kana vena ayumbe manenge toma balua mawandika ne TSC na kana kusukumea amama adu ma GSS kuandikwa ne uvetuka na mweyo iweta kana ebenze keisu ne siya TSC ne baluketa katwa mawya mayo lakini pena fununi na Roma gwenda TSC iklarify niwo ni monenge MPs mathangu ma
permanent and pensionable etha munengeu mwika mukindiscriminate na mwele cha wia wenyu wa kuthukuma TSC wa kuandika alimu nunu mwanenga MPs mathango ma muthembosu nyenethi kunenga ola wangu nekura kana mundu langwenda na ndiye yangu sisi ndiye na mitaratara ya kumanya uno umiende na ile to school yeba ndiye yangu manya na ndiye yangu discriminate against wanainda anziana maneiwe ne makuandikwa anyeta mheshimiwa Kitui West nina milea na nasia CS wa education nasi kinduke musumbe nasi kinduke MPs mekanengwa mathango nundu manengwa ile discrimination na TSC ile alichondo weawo Tilivota Blingo Movo Mutongo TV kuma Kitui cha Thilona Waswa ba kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo.